Itu aprang la political party kedoan social organization kedoan student organization kedoan laben Karbiang Long intellectual kedoan pen kaching wai high power committee seng nang itu lasi high power committee non pen ongni lo kangi lasi non ini high power committee ateng kan sedition ya lo je 15 days angbong pen ke itu lah si dak BGR special cell maso OSD alang li aprang yaru barim lo bagi santerang masih kilo ar bodai beto alang li report ateng pen BS puri pensi itu lah BGR maso dim kat hamli je pan Supreme Court order ateng pen itu notice biko tapi ke that Kulin Circle along Banke 1026 bigas 1026 bigas ang mo Kacerai Banke 308 bigas kan Lapen ke 716 bigas along le Banke on the Cerai rela ekor sarabela pasti pula Kacerai ri along le Banke itu prabjin pen Karbiang Autonomous Council dan Polres along Mia Hormuan Polres along Pi Tengtang kasus AJ Fancy itu punya additional dan Sinten Blok Pi Tengtang AJ Fancy dan itu masih additional lapen ke eviction lo pulang te thagli pulang te law and order support lagi akan law and order ke Karbiang Autonomous Council under kan lasi Chief Minister si Ariding situ dalang segala si Chief Minister along kacetong ji pan kacing ki than je pan lapen je law and order ang support dun je pan high power committee pen cetong untuk inya mai pen cerai kon lapen ke next high power committee meeting gitu je ke Agosto first week si edition and follow the report अच्छा सर टंगटे eviction जे फन बाय कमेंट टू फन सिगा चसी itu lah promosi buat nah karena 15 days ang bang nikri pong pen special cell atum bagi saterang aprang yaro barim alang kum report nang people lamen ke nikri po pipen ke kathali je fan hukum pipen je fan si pen check kori sa अच्छा सर टंगटे ला नन तारिख क्रेसी लास्ट दंसो PGR election जे बुका चसोंग ये तुम la tu ma chi yun de la ko buki ne theola so hut alang tum ta lo lai nun lai ni non theklong lo social media la pu ni khai kris yar ni la tum pin ni PGR GR lam the song ko la bang alang ko chi yun de la jong jong ta hai ta bola so hut ke je kroisar pen sikiri ponalam lage high power committee la so abarim ayam lenon ta do abarim minister lo program tra ke haya popo jara teng pen si je kroisar pen si alang li apo pujara teng ben alang li itu budi sore nang pi teng ben si je kroi pon si high power committee seng nang la pen special cell seng nang ji Karbiang Autonomous Council lo la hinta ri pon si la so teng ben si kam klep pon bom